Predučar, sanjeni, svi dobri ljudi koji ste htjeli da pomognete Majkina ili Kadić. Evo, mi smo jutros bili u banci i digli smo prve novce preko Western Uniona koje smo dobili. Pa bi ja ovom prilikom želio odmah da se zahvalim ljudima koji su poslali. Edvin Musić iz Amerike je poslao $200. Elvir Turić, Njemačka, 50 eura. Samila Pohli za drugu majku je poslala 50 eura. I majka je primila na svoj račun od Remze Suljanovića 50 eura. Ja ovom prilikom želim da vidite da uručimo majki ove novce. Evo ovako, $200 koje je uplatio gospodin Edvin Musić. Mi se puno zahvaljivamo i želimo evo ovdje preko Western Uniona i da vidite ovako. To je u KM-oma. KM-oma je 323 marke i 66 feninga. Majka, evo ovako, evo gospodin od Edvina Musića iz Amerike $200. Evo molim te da ove novce prihvatiš. Evo ovdje imamo ovako to i to i ovdje ovaj račun ćemo staviti pa poslije ćemo mi to ostaviti. Ovako dalje evo imamo novčanu donaciju, znači od samo malo. Evo ovdje, ja se samo malo izvinjam da vidimo gdje smo, od Elvir Turić, znači koji je poslao 50 eura, to dođe znači 97,20 km. Evo majka, izvoli ovu donaciju, Evo, samo polako, evo još imamo donaciju, samo da malo mi ovo. Evo ovdje isto imamo donaciju od gospođe Udo Kurt Pohli, znači oni su poslali 101 marka i 70 feninga. To je znači za majku koju ćemo poslati u jajce. Samo malo, evo ovako. To je to. Evo ovako, mi ćemo danas objaviti sve građane koji su obećali na moje ime ili majkino ime da pošalje, tako da građani koji su donirali novce da vidi da su otišli u prave ruke. Ja se puno zahvaljujem u svoje ime i majkino, evo majka će se zahvaliti svim ovim ljudima dobrim koji su joj pomogli. Zahvaljujem se svima. Ja zahvaljujem svima ko dao posao i ko se misli poslati. Ja želim im sve najbolje, neka Allah njih pomogne, vi mene pomažete, ja nemam nikoga, ja samo živim od nas 9, ja sam okresana. Evo ovako, pošto je majka danas donijela račun od struje i ja ću broj njezinog računa od banke, ako ništa otvorit ćemo, tako da možemo smanjiti troškove svih građana koji šalju Western Unionom, da ne moraju trošiti puno novaca i tako. Pa ću ja, evo, majka donijela račun za struju, gdje ima dokaze za struju i gdje ćemo mi vidjeti da joj uspijemo ovo platiti. Pa pozivam još jednom koje god u mogućnosti da našoj majki pomogne. Bujnom, dragi ljudi, neko vas dragi Allah i dragi Bog nagradi sviju koji ste pomogli. A mi se čujemo u toku dana još. Hvala vam, živi bili.